kubaluleke ngani ukuthi nibe nenyanga efana nale njengoba ningosokhemist? Kubalulekile eminyakeni edlule sike sakhuluma ngama vaccines, sakhuluma ngama antibiotic kulonyaka unyaka nonyaka siba ne-theme esisuke sizama ukuqhakambisa kubaluleka kokuthathwa kwemithi nokusetshenziswa kwayo. Kulonyaka i-theme ithi think health, think pharmacy. So mawucabanga impilo, cabanga ichemist. Ibisiphinde iqhubeke ithi one profession many roles. Okuchaza ukuthi ma usokhemisi akuyena lo mbona esibhedlela kuphela, uyakwazi ukuthi umthole ezikhungweni zokufunda lapho kuqala khona kwakhiwa imithi kusenziwe research kuze kuphinde ifike inikwe imvume ukuthi isetshenziswe. Uyamthola emakhemisi lawazimele bese kuba ke ithina nje basijwayelekile ukuthi sesezibhedlela emakliniki usokhemisi uhlale khona zonke lezo indawo. Ngaphansi siphansi phezulu ke kumkhankaso wokuvala igebe leli lokuthi kunabantu aba 1.1 million ababuye besilahlekele la nani ke plan yangena benine nikhipha lamaphilisi nani but ke siyabanxenxa ukuthi ababuye niyenithini message nenidlulise la. Sithi kubalekile mangabe uqala i-treatment yokudambisa igciwane lesandulela ngculazi kubalekile ukuthi imithi yakho uyithathe ngendlela. Okay. Angithi thina masokhemisi sithi ithatha imithi right ngesikhathi esi-right ngendlela e-right sinaleyo. So sisithathe ngendlela ungadedeli. Khona umama wake waxoxa wayengena u-healthcare worker athi igciwane elifana nokuthi uzothatha ibhakede uvalele igundane uhlale phezulu kwalo. Ngalesikhathi uphakama liyaphuma. Lifuna ukuphuma. Yes. So ibizwa nge-resistance ngesingisi ukuthi ngalesikhathi udedela ungayithathi liyaphuma igundane. Bese bangichazela kamnandi. Ikhona ke lento yokuthatha imithi lo ngoku I understand senzaja. Now lento yama antibiotics imuphi kumlayezo nenuse lapho. Iyahluphe ama antibiotics ngoba kunale nkolelo yokuthi mangabe ngiye eclinic ngesibhedlela fanele ngijove fanele uma ngangijovanga udokotela hayi asakazange azengenza ngalutho uma ngayitholanga iantibiotic angenzanga lutho. So ama antibiotics adalele ukuthi adambisa izifo ngalesikhathi siwasebenzisa siwasebenzisa ungawaqedi uwasebenzisa isidingo singekho ungatshelwanga usokhemisi or udokotela ucreate resistance uyothi mawusulidinga sekufanele laphe isifo esithile usoluthatha lisasebenza ngoba selidwayela ngithi usuhlale ukuthi mase kufanele lisebenze lento efanele lisebenze lingabe lisayisebenzisa. Ngiyacabanga ngqongqosho ukuthi enye yezinto enza ukuthi umuntu nimqale somewhere ukuthi ningamqali phezulu bese kulokho okunye kungabe kusasebenza mhlase kudingeka. So sihlala kula standard treatment guidelines engikhuluma ngawo akunyusa ngendlela ukuthi ngokwalesifo nayi group yama iclass yama drugs ofanele uwasebenzise.